Hallelujah. Kapngakot, mensang mau, mensangan ran sarawi, July silu, kasilun ran me, sa kamite dong, tegajel kamite dong to tapong kono bata, o share masanang kot, ni pongonan ran awari sa payo, kalangan kiyang kumailakan mekin, korkorongan masanang kot, kalangan kiyang kumailakan me, Bobo sama sanen kot kecaan kian somau, and bobo sama sanen kot pueki, cel patapata te cel momor cel katin yeyas ni munanso. Kauno pegarong kecel celen, kalong kisapol mamasan. Si kalangan lapalapang kot kayo karyaw ong kumalkan karusia, mauya yang yaw ya kakan baikwat, kaporapor keme, direction de kawid, yo sangren, ngayon sarawi, yan kak pangan keng kutayal-tayalan wiya metso wegi amayal katin baik, kami rin magkada baik yang niya, ngayon so may kot yung baik yang kot, dami nda ko baik ko parang kot, may kot yung mapitata ko parang kot, tayo wiya yang kot, wegi kot, yung tayo wiya. Welcome to Karusyakan, me taudar, irailakan me bilban taudamur, Wempil koronga masanen kot ranmawang kumail osami bang watak mensangat ye son walu John 8 irachitik silisak eu koti okay son walu irachitik silisak eu koti lel paisak isu tuen Jesus awie Padahk nan May megan kat pun sambawat tuan aramasakan megan confront aramasakan megan tuang aramasakan megan kosayang okay yeyangi puegero poson puegero pakong okay yeyangi puege manamanakan okay yeyangi poran litipi okay so Jesus may isapol matal model the men kalmang tame katin buitolale kaparapor keme chapangkang watak story kan buchalen Kawita tayo maur nan dame teaching of Krais dame kaskul mepit kaskul sangren Jesus. Jesus said to the people who believe in him, you are truly my disciple if you remain faithful to my teaching. So ye first point memen kasa watong gitali ukiyang gital nan wasan watawatet komkak watak nipon pi iban point out tani oralap Tamitel anane kaskul sang nanero so Jesus masani yang rail aramasoko ma kumailutan disciple de waraki de yangya kumailpan lalopotong ay patangkan okay iman sa chebang kun watak puksarawi chebang mangi menya mapatakin Jesus menya mapatakin saukupakan menya mapatakin Junta taong kan menya me patakin mo Japan osa me patakin Jesus poeki momotso wiya a Jesus got the bon sambawat. Okay so ansa me chay watak puksaraw Japan osa te Japan mangi menya me patakin Jesus. Menya me matamatawan samaro kan te aramas chaykan. Ar patakin Jesus me Japan watak nan Matthew Mark Luke Son te patakan ronga mawa o kasaya isme kasaya palilaw tisme kawkawid wasaw tisme puko wiyawitang ong sang ni sapol matatok ye Jesus karata magchapan minasa tama Jesus mama sani go back to the Bible ko la nang puksarawi okay poiki patakan Jesus sa magchapan pokata okay ganda amay patakan ye free patakan ko na ba so may So ya patakan Jesus. Tama Jesus kak atan momotso de atan buin adaral mo. Apatako imakasampal tama chay kamelele. Tama chay uyusa nan tama chay kan patangi. Okay, masani you are truly my disciple if you remain faithful to my teaching. Are asa ya magam lalapotin sarawi como na disciple, como na warak, como
yangnya. Okay? Como kisoy. Ako sa yama kom lalopotong ay batangkan. Okay, ramas kindaka. Seosa. Okay? Lalopotong osa aban miminuya. Patakin Jesus aban rule. Achay papa rule, achay mata rule, achay kaperen rule, achay ngongi rule, achay lifestyle. Okay? Patako ban sa tang niyo. Achay mamor kiniyo. Boy, ime masani wasa. Magchay lalapotan tame patak yung kachay. Pariyak chay utan melel. Sapolma John patak. Okay? Silisa kriyaw. And you will know the truth, and the truth will set you free. You will know the truth, and the truth will set you free. Nansoni sa tayo, we know what Jesus claimed. Jesus ko saya yung rail, ngoy me al, ngoy me melel. Takot melel, sapol mapatanggan me melel. Okay? Ime al, ong maur, ang golaren kot, ime melel, takot melel, sapol mapatanggan, ime melel. Pwede koros uya patapatakan sa mga to. Ako siya ngoy me melel. Okay? Melelinda me patapatangki, ime melel. But we are descendants of Abraham. Tamar sapang di engap kit katautoken Abraham, they say. We have never been slaves to anyone. So that's lutu. Pueki ramen sapang kita mendaki kapano sala me melelo kapan sala taklas ramen sapang ako saya we have never been slave to anyone. What do you mean you will set free? Okay, ramen uang ramen akamay ako saya kit kadaw to kani Abraham nadaga ka ko saya ke me saban sala takla pueki soja me selit lutui. Okay, kasain komat kasain gaiten mamal. Jesus masani imanan silisak tayo. I tell you the truth. Everyone who is sin is a slave of sin. So ramatatawa slave ma ya katay ko isaon way parte son kamagal son matuwal miya tel count. Iyaral matamatawan slave mo. Jesus kilang dengan Jesus masani yang rail masani puegi rail miminanti para rail litwidi. Ella sota me walk rail to niya child watak historian man Israel kanan isip slave mo merowi to karowi walk bambapaki. Okay, ani palingen resasair ke mere slave. Okay, ramen palian Jesus ramen katete me rail rail pung pui rail katautokan baba Abraham re kam kamelele kokop kang kokot ansa me Jesus porta ra kamelele re uyu yang apatanga Jesus masani Mirail rabana sala me melelo isme melel yi rabana sala peini araban sala takla arabil ngileng komat kita wasa tama ka min te yawe we namin da sala takla pa so tama sa ludui asali sa kayo masani I tell you the truth in tayang kumail ni melel who is sin is a slave to sin puwegi ang may miminanti okay resasa maralit lidui di relamlama mo puwegi so tama uya walk iray di ngong ral tamaren uya resasa menipalingen Satan ki yung ral di ora miminanti okay relidui di ya tipen me koros merekang uya pro uya anyway prapran la puwegi tatokin tipel me controller el more por resay ka sa Jesus resay ka sa the truth when set them free. Okay, so silisak limawa ko saya a slave is not a permanent member of a family but a son is the part of the family forever. Okay, Jesus kiyang rel illustration kiyang rel kawaidwa ma luduman kodo ng paninayo ludu esay so yala paninayo esay trowa melelem paninayo ludu Israel a son Syrian paninayo esen Syrian paninayo arain. Okay, so tama metaphor de kilelwa song ko saya nan wing kot pwede tipatrakan trawi memori na ramas ludu.
Okay? Lutui Satan. Kikiyang kajay deep. Jay soja salatakla. Amag jay salatakla pag jay lip sapal jay wiyalar sariyan court. Oriak jay wiyalar towe. John panena yan wing court. Amen? So, if the Son set you free, Maud referring himself. If the Son is my Son, Jesus. If the Son set you free, you are truly free. May bangkawan ni Pompeyanda. Ama sapolemo, may Jesus, sapolema Masaya, sapolema Olo, sapolemo, if the Son. Kasaladak yukala, akapan saladak la melel. Okay, saladak sang nita, saladak sang ni deep, saladak sang ni totokan butingan chapel, saladak sang ni kaskul sa pungkan magchagan changala o litlidui, saladak sang ni wawan gitiyangan magchal chikitala melutludu gitala so bochay pongpongi wichaban saladak lang chaban asoyer tama court o tama kaitek koros chailan kir pungan plata. Okay, so man to kiyang po kaitek ko pranggot ma Japan buya tama ko pranggot pan buya. Okay, me ko sayo sang if the Son set you free, you are truly free, silisak isu. Son walu, silisak isu met melel answer what? Yes, I realize that you are descendants of Abraham, and yet some of you are trying to kill me because there is no room in your heart for my message. Okay, so dame Jesus ko sa yang rail, melel, kumay katotokan Papa Abraham. Pagi rawya pong mamor ko sonat rawya watwatak puksaraw katete maring ramamor ki rakam kamele roko kotolale ayayi Jesus porta o patakong rail. Jesus ko saya may ngamelen iyasa I realize that you are descendants. Ang iyasa makumay katotokan Abraham okay kumay mentano kemeyola pueki sota room. Sota para ng kapitamal na naman mong yung ongay masan. Imawiyawi ran pukat exactly. Pen Jesus masan mas pang kailong kung kumal pora kailong kanyoyer. Okay? Kamu yung ngoy kota patapata karamas kailong kung kitail. Rakilikilang laban mas katong-katongan Jackie. Aresoja kilikilang dami Jesus mamasani. Okay? I realize, ko saya, kumail melele, tak kumail lindan, kumail katotokan, Abraham po kumail kam melele, masa nampuk sarawi, kateda maring. Ayaw Jesus porta o patanggi kateda kap. Okay, resoy kala. Ako saya, okay, kumail, kateda kap. Jesus porta o patanggi wing court. Entung di, record di, nan kateda kap. Okay, ako saya, okay, kumain sama-sama ke meja la puye ki soja room, soja para, soja space, soja wasamay masa ng goyo sandilale remail. Okay, so ceban udial exactly imawiyawi answer what. Ceka kinda sekat lik sa jaman wrong. Apatakin Krais ka po meron jay ko erta Catholic sa tolul Jesus o sa palmamasan. Okay? So do it ima po inawya. Rakos ko sa iya. Tama ko kalip sa palmangkot. Puse tit kison Papa Abraham sa kamelele ko sunat kami sa kitalala. Jesus masani ay patangka so janan dorem. Ima kamang kami kaninyola. Okay? Aritueta, kajala kami ipsapal. Kajala ipsapal, memang soja ipsapal ina nang kailong kong kajala. Po kita, soja patakan Jesus re-rail. Okay? Ya patakan Jesus patapatang kajala ko lula. Ipatak ko yo. Me Jesus ko masaniwinan matupayo. Ko lula, wali akap. Okay, and so the son we patapatak son ko ton paved the way ko ton kauna pata albo Jesus pang to. Son we patapatak masayaw pang to. The kingdom of God is near what ki ko do.
And so may Jesus would got the Padahk. Kolula. Kingdom of God is on hand. At hand. What ki yai? Jesus what on tell. Wing go to tell anana kolula bak tellen. So kalalale. Okay? Tama son ko sa ya eban ko to. Jesus a kachtora ko sa ya kolula. Puya. Kanut so kalalala. A maur. Melala ang patlong rem ko. Ichagowe mo ko like a maur kita ay batangan. So, Jay, what a child band lama Jesus akakamay 2,000 years ago, exactly. Ime we ran what? Korusia me religion, icharal sarawi so chip sapal, resusuik Padahk in Jesus. En rokosaya, sa go Jesus. Apsojong en sarawala. O soja ko diala ban. Tama Jesus man kawit kung kichel rankoros. Okay, masani, obil mo set free yo, klama Jesus masani, mo iban sola me mele lo mo iban salatakla. Armas me sujib sa pal bound, rawi detained and slave to sin. Okay, so Selisa, I'm gonna read again. And yet some of you are trying to kill me because there is no room in your heart for my message. Selisa Kwalu, I'm telling you what I saw when I was with my father. But you are following the advice of you fathers. Okay, Jesus masani, intindayang kumail dami rosang samayo. Kumail wiye idita wen kaway dinamay. Baba kalaba ko. Okay? Okay, kinindang ya aka. Kitse at baba kalaba ko Catholic. At baba kalaba ko Catholic. At baba ko Catholic. So sabang Catholic mela. Exactly. Tama Jesus kas ko sa yawasa. Emasa ni ngoy intindayang kumail tama samayo. Jesus kat kitong kitail tama kod mentailan mangi. Okay? At Jesus ut masanya kumail paki kawaitan amay papa ang samtakan. Okay, papa e perayama benangkadete maring pass down generation tradition. Mo isotra songon kiti yo momoso. Apo songon kawewe yang ketail me paki wiya pa wana pam momoso sa toka maor ketail la. Po exactly I message me Jesus pepe yang nanamueyo. Pwede rai wiya sansara wiya Jesus kachto patapatang yang rail tame sa mau kawit kibuen kawit ang ketail men samba rail suikala. Kilama kitar se asa se kit kisang katotoken Abraham. Okay? I'm telling you what I saw when I was with my father. Jesus, kawkawawiyang real me kachtido sang nan lang. Kaun sama coach sam kataroto. When kachton masani yung katail tame samo masani. Pechailen purala re, chailen poson la Jesus ang kopre chaila re. Ako saya, but you are following the advice of your father. Okay, makampan watak ni lokayan translation me what ako anda my father capital F. Ako saya heavenly father. Ako may pakpaki advice kawitin na may papakan small f papan sambaka. Okay, may ko saya ibaba ay niya yupsapal ay baba kot. Igakinda samat bakat nan lang. Buksaraw bil katete yang me yuyalar serien coach puegi poson Jesus. May banda ay baba permenso pon sambawat. So kasandin permenso kan etan paikiang kasandin court. Maso istibani tawen. Okay? Ibani tawen tama kasandin baba nanla. Arya na polong cheje strip sapal. Imetebang ya teban tuwe to puina me Jesus masani ikin rong tama sama yo kasaya tamin tintayang kumail tami kilang ako mail may yidi da wenseli kawidin amay babakan akas kasaya babaan samba. Okay, our father is Abraham, so rebilbilewa kamay rakasaya at baba Abraham
Jesus masani no. Jesus replied, no. For it is you were really the children of Abraham. For if you were really the children of Abraham, you will follow my example. Okay, Jesus masani yung rel so, kaidek, ko malamalamampava Abraham, ap kaiden, pumampava Abraham, kabani dawen ay kawid kan. Okay, instead, you are trying to kill me because I told you the truth, which I heard from the Lord. Abraham never did such a thing. Okay, so ko saya ratutuk paisa ko. Andaya sabang real meso kay tek ne Abraham kumail puman utan ne Abraham ser kumail ak may pani tawenia. Ak tama kumail utuya kumail songon ke meyola. Puegi indayang kumail tami rongasan samay. Ako kasaya, Abraham never did such a thing. Tamen tinda. Me Abraham rongasan God. O Abraham ma Abraham imerera le sa tefilban men yang kemela Jesus pokita Abraham rongasan God. Okay, aramas da idi dawen puegi kawin dinaral panainay. Resocha rongasan God. Okay? You are imitating your real father. So kasaya. Amal papakan. Imek maila lalasang. Maila tikmenay na aparam kumail. Aparam rongasan God. Puegi rongasan God. Ma aparam yang kumail ng klakot. Esotaran mengkemeyola. Ako mail mengkemeyola. Puk mail ititawin. Kawin na mail papakan. Exactly mewiyawran pukat. Okay? Katel we did awen atel momotso atel anaba atel we apatame passed down atel such a many psapal atel such a men kamelele me coach katslunda le tel bukit kitela so sa young tel ngen saraw terin mockery takot mockery lalawe Turin lalawa ren kitel membombe men kamongoror ki lokayatoror men kamongoror ki amen hallelujah praise the Lord okay ibistuka boy po matay strip sabal so to sampuka ka pot yesang retevan lalawe ki ay makasambal po puksaro ka sa leyang kitel deep koros kauno kakma ko drape kamaramas purap yatan dipen nanak aban mako dipin lalawang en saraw kelepso ariara mas koros mes chip sabal raban lalawe ta kauno oiral megilat barelgan okay makaretak chapaten kabaka armas koros atay penene atay friend debil jona atay we makailong kung gitay boy gitay patapatak lalawe pachakamele ngoy mema patapatak Sejai pungo manaman yang kailonggi. Mapata ko sapong ibang kapakapki. At sejai pungan kailonggi. Puel patak. Okay? So masani wasa. You are imitating your real fathers. Kumay lalalasang. Kumay lalalasang udana may babakan. Okay? Rajuju paisa kisuwa. Ako saya. Paisa kriyaw. Jesus told them, if you were your father, you will love me. Maudano sabol quote kumail may pampakpakiya. You will love me because I have come from God, and I'm not here on my own, but He sent me. Maudan sabol quote kumail may pampakpakiya. Bueki quote katariyado. Iko sangre ekatung katariyado. Why can't you understand what I'm saying? Okay, Jesus, uya ka. Ibanda ka mayapso, uya kaukawewe yung red. Ansawo. Ako mo yung ngoy, kita uya ka mayan sa wot, but just tip sa palo, just ucho, watak masanang got, but ninsaraw yun sa usayang kita yawewe. Okay? Masani, I'm here not on my own. Kaya kapil maintain ko to, tensenay, irabrabaki, tuwadak child. Talaga may pilata itawin Krais, ikoto uye patabatak po iko kuprangkot, kahit yan insenay. Okay? May ginawa matawala ngay kumping korur ki ang membombigan mekin kailong kininya po uye patabatak.
iginda mainsenei aya so ay kataban kiyo so ay bilmen patabata be mainsenei boyanseneyen nyoyerai plan bangasela para bangasela memtompe iban changa la wasakis me ban rurla pogita matak okay ban rurla so jay banini ban no se yosa iai plan ko tai karapanay nan school apan so me sapal kaunu da to work it yen patabatan kita me yesa kuburang ko jeru deru yawi okay so ako sa yame kaite I mean kaunu makatarodo may bang kawe do kaite kinsane a bike young. Why can't you understand what I'm saying? It is because you can't even hear me. Jesus ngongla. Tamok may chukak wewe kita may song ka wewe. Pwede may sa chukak rongyan. Okay? For you are the children of your father, the devil. Madawa? Labalan akamayoma. Talabalan kawewe sansalioma. Kumail the Syrian amay papa ko may tipel. And you love to do evil things. He does. Okay, pwede kita maikin pereniki. May got me sweat. He was a murderer. And so the tolaro kawewe yung yaral papan. He was a murderer from the beginning. So ngayon South, he's on librapaman. Okay, Satan, he librapaman. He has always hated the truth. Ekenuwang memelel. Ya memelel, Padahk and Jesus. Okay? Someone describe it. Someone kawewe yang rai. Pwede ayay magme. Reasa koot. Pwede rai seriya na pram. Akasaya pwede ikosan ren koot. May soy kiyala. May soy kala koot. Iya may papan kaite ka pram. Pumaya pram yang kumail. Moyan sawat Abraham rongasang kot Abraham pan so to yang yatak may uyan ako may nine tebel amay papa ye tebel an sawat at tapos ko sa yang rel kawewe yang momon red baba tebelo because there is no truth in him tebel so to me got melel re so itakot melel me ko sa ya Jesus masani ngoy melel so matepan segala patakin Jesus okay baluaro walk on this earth 2,000 years ago. Aluyot pun sampawat par yakit samalaro. Iya repola. Meta wiyangen lar. Meta sota katretel. Sapul mamasa no katretel. So matepan sukala patakin Jesus chay sukala court. Okay? Meta kosakasaya when he lies is meant in that Satan. When he lies, it is consist of his character. Satan also making likam akasakaleta easy. Okay, so patang koros kamelel koros mechel matamatawo melikin kawaitin Jesus. Chay matamatawo me got melikam. Okay? For he is a liar and the father of lies. He likam man o baban melikam koros. So when I tell you the truth, and so making tayang kumail memelel, you naturally don't believe me. Okay? Ako saya, puwe kilikam mo nga mi meremail. Kumail rongo sa nga may papa kala ko de Satan likilika mong kumail and so mi pampataki yung kumail me got memelel automatically and so po kilika mo yaw de kumail kan me rongo ma may panso to kamelele okay paisa ko no kasaya which of you can carefully accuse me of sin Israel magkakadik tibaikan and since I'm telling you the truth, why don't you believe me? Okay, pwede intinda yung kumail memelel. Ta kumail ka kamelelegi. Anyone who belongs to God, listen gladly to the word of God. Aramasaman te Syrian kotaman egen peren kita marong masanan God. Okay? Madawaman bata ka moltar. According to the reading, kakping kasawi. Isombaka. Okay? Anyone who belongs to God listens gladly to the word of God. But you don't listen because you don't belong to God. Iwasame menudia. Okay, pen Jesus masani pwede yam kang rong ay patangkan, pwede yam kang rong memelelo, mikas ko siya yung kumail makosang reng samay. Arya, akasalita me kaite kumail.
Syrian court. Okay? Ma isay muitan Jesus ay maur. Aman pinagap te manakap share masanang court to wait ma. May pan aktiktikla mong court ngayon ta makong niya. Utana pan sawas. May pan katang edir meso chagiligilikam siya pan rong. So Chachan Jesus songon kawewe yang rai memelelo so cha memelelo pampotlong. Pokita kamu mean kepungan recengata or recengeti. Kau no katki yang kamu pilipil. Gaya ipuko ko soya puko plata. Ngayon matawa. Kachal yeyas ng kalangan. Masa ng coach magkachay kung rong ran koros pangkating kachal. Porque Jesus can mamasan true sapulma aramas. Chaikin suga la po chaikin automatically. Likamo mimir re chai arkin matangan pichi ki chai pa chai len suik. Tama ko dito sangan lang. Amma chai lak chikla chai pak manki yan Jesus te pa chai kan. Apan sawas. Chai bang puruta me chai suka meleleu chai ka melelar. Me chai kotong-otong kipuya uya patapatako chai pak pakelar. Jesus pen masanik may kailong ganyan. Puya kisocha melelo remail. Amen. Chay kapakap Kalangan ng komis yawa ko kaon labalap kaping kiyang komis sapul mamumasa ng kit. Ika melele me sansal. Ngayon sarawi ay kapakap komiyang katin sayr. Muyong kan koros misaik mo itong komiyarail meur. So tilibilbil was a remia rapan kelepla rapan sarabasang ulukuriyang komi. Kom katini nauki di masapan ratungong komiyat mongyong. Kambanga tunggatlong osa igit pusang Kapwaiada kuprong court. Kamgatong kupro kapayata ko Russia ni marang count Jesus muyat kaunat sang komor kukolata. Amen.